Intwaro ya gatatu ni intwaro yitwa Shahed -136 cyangwa se Kamikaze Drone. Shahed -136 ni drone y'intambara ikomoka muri Iran, ikaba yaramenyekanye cyane ubwo yoherezwaga na Iran ku Burusiya bukayikoresha mu ntambara ya Ukraine. Mu myaka ya vuba isi yugarijwe n'intambara z'ubwoko bwinshi, izishingiye ku butaka, ku nyungu z'ubukungu, izifitanye isano n'imyemerere ndetse n'uruhando mpuzamahanga ruyobowe n'ibihugu bikomeye bigerageza kwigarurira ibice bitandukanye by'isi. Muri izo ntambara, intwaro zigezweho zifite uruhare runini mu guhindura isura y'urugamba. Intwaro z'ikirere, izikoresha ikoranabuhanga rihanitse nka za drones, missiles na systeme zo kwirwanaho mu kirere ziri ku isonga. Kaze ku muyoboro wa Miyaboss TV, kora subscribe, like, share na comment, ubundi tujye tubana mu byegeranyo byacu bya buri munsi. Bahaye ikaze. Iki cyegeranyo kigaragaza intwaro 10 zikomeye cyane ku isi muri iki gihe, ziri kwifashishwa mu ntambara zitandukanye ziri kubera mu bice binyuranye by'isi. Aho dusanga intwaro ya 10 yitwa Iron Dome cyangwa se Air Defense System, zikaba zicurirwa muri Israel. Iron Dome ni systeme yo kwirinda ibisasu yihariye ikorwa na Israel. Ifite ubushobozi bwo gutahura no gusenya ibisasu birashwe n'amatsinda nka Hamas na Hezbollah mbere y'uko bigera ku bantu. Iyo systeme ikorana n'ikoranabuhanga rihita ribona aho igisasu kigiye kugwa, rigafata icyemezo cyo kugitera, ikindi kigasenywa mu kirere. Nubwo ikora neza kuri rocket ntoya, iracyari kwigwa neza ku bisasu bikomeye birimo drones n'amasasu ya hypersonic. Intwaro ya 9 ni intwaro yitwa Kalibr Cruise Missile, icurirwa mu Burusiya. Kalibr ni missile y'Uburusiya ifite ubushobozi bwo kugaba ibitero kuri za target ziri kure cyane, nk'inganda, ibigo by'indege cyangwa ibirindiro by'ingabo. Yakoreshejwe cyane mu ntambara ya Syria no muri Ukraine. Ifite uburyo bwo kurasa bugana ku butaka, land attack, kandi ishobora kurohwa n'ubwato, ubwirinzi cyangwa indege. Ku buryo buhoraho, ni imwe mu ntwaro zitera ubwoba ku rugamba rwo ku butaka. Intwaro ya 8 ni intwaro yitwa DF-17 Hypersonic Missile, ikaba icurirwa muri China. DF-17 ni missile ya China yihuta kurusha ijwi inshuro zirenga 5 hypersonic. Ikaba ifite ubushobozi bwo guhungabanya umutekano mpuzamahanga. Ikoreshwa cyane mu myitozo ya gisirikare mu nyanja ya Pacifique, aho yerekana ubushobozi bwa China bwo kugera kure cyane kandi mu buryo budashobora gutahurwa cyangwa guhagarikwa na systeme zicunga umutekano w'ikirere. Bivugwa ko ishobora kwinjira mu buryo bwose bwo kurinda igihugu nta nkomyi, bikaba byarateye impungenge Amerika na Japan. Intwaro ya 7 ni intwaro yitwa Javelin ATGM Anti-Tank Guided Missile, ikomoka muri USA. Javelin ni igisasu cya Amerika kigenewe kurwanya imodoka z'intambara n'indege ziguruka hasi. Ikoreshwa n'umuntu umwe kandi ikurikirana intego yayo kugeza iyigezeho. Yagaragaje ingufu zikomeye mu ntambara ya Ukraine, aho yahagaritse muzinga y'Uburusiya igihe kinini. Umwihariko wayo ni uko irasa hejuru y'imodoka, aho ari naho hafunganye cyane kandi h'ingenzi. Iroroshye kuyitwara no kuyikoresha, ikaba irimo guhindura uburyo intambara zikorwa. Intwaro ya 6 ni intwaro yitwa T-9M Ploriv. Iyi nayo icurirwa mu Burusiya. T-9M Ploriv ni imodoka y'intambara ikomeye yakozwe n'Uburusiya, ikaba iri gukoreshwa cyane mu ntambara na Ukraine. Iyi modoka ifite igikoresho cya milimetero 125 gishobora kurasa kure, igashobora kurwana ku mizinga n'indege z'amanywa. Ikagira ikoranabuhanga rya protection system ribuza ku bisasu bigeraho. Nubwo iri mu mizinga ya mbere ku isi, yagaragaje intege nke imbere y'intwaro z'Abanyamerika nka Javelin na HIMARS, kubera ko izo ntwaro zifata hejuru yayo. Intwaro ya 5 ni intwaro yitwa F-35 Lightning II cyangwa se Jet Fighter, ikoreshwa na USA na NATO. F-35 Lightning II ni indege ya gisirikare y'intambara yihuta cyane, ikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije n'ibihugu bigize NATO.
yakozwe ku buryo itagaragara kuri radar, ishobora kugaba ibitero ku butaka no mu kirere, ikagenzura aho urwana ari, kandi igakoreshwa n'uburyo bw'ikoranabuhanga buhanitse n'amakuru ajyanye n'ubutasi. Ibihugu nka Israel, UK, Australia n'ibindi byatangiye kuyikoresha. Intwaro ya kane ni intwaro yitwa Leopard 2 Tank. Leopard 2 Tank ni imodoka y'intambara y'imizinga ikomeye cyane yaturutse mu Budage, izwiho kugira urukuta rukomeye rw'icyuma, ikoranabuhanga ryo kubona ku manywa na nijoro, ndetse n'ubushobozi bwo kurasa ibisasu byangiza imizinga n'indege hasi. Muri iyi myaka ya vuba yoherejwe muri Ukraine, Finland, Poland n'ahandi nk'intwaro yizewe mu guhangana no kurinda ibice birimo intambara. Ifatwa nk'umwe mu mizinga ifite tekinoloji igezweho kurusha iyindi ku isi. Intwaro ya gatatu ni intwaro yitwa Shahed -136 cyangwa se Kamikaze Drone. Shahed -136 ni drone y'intambara ikomoka muri Iran, ikaba yaramenyekanye cyane ubwo yoherezwaga na Iran ku Burusiya bukayikoresha mu ntambara ya Ukraine. Iyi drone ikora nk'intwaro y'ubwiyahuzi kuko yishwanyaguza ubwayo igeze ku ntego. Igura amafaranga make ariko igatera igihombo kinini kuko kuyihagarika bihenze cyane. Shahed -136 yagiye ikoreshwa cyane mu bitero by'ubwiyahuzi ku bikorwa remezo nk'inganda, sitasiyo z'amashanyarazi, cyane cyane mu mijyi ya Ukraine no mu bindi bice bya Syria n'Abarabu. Intwaro ya kabiri ni intwaro yitwa HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System. HIMARS ni urusasu rurerure rufite ubushobozi bwo kurasa kure cyane, rugakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi sisiteme yagaragaye cyane mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, aho yagiye isenya ibikoresho byinshi by'igisirikare cy'Uburusiya. Ifite ubushobozi bwo kurasa ibisasu bigera kuri kilometero 300, kandi ishobora kwimukira ahandi vuba cyane nyuma yo kurasa kubera ikoranabuhanga ikoresha. Intwaro ya mbere ni intwaro yitwa Bayraktar TB2. Bayraktar TB2 ni drone y'intambara yakozwe na kompanyi yo muri Turukiya, ikaba yaragaragaye cyane mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya ndetse no mu bindi bice nka Libya, Ethiopia na Armenia. Iyi drone ifite ubushobozi bwo kugaba ibitero mu buryo bwo kwikoresha automated, ikanafata amashusho y'ubutasi n'ubwirinzi. Ikoresha missiles za laser, kandi ishobora kugaba ibitero yitaruye aho abarwanyi bayo bari. Uko ihendutse no kuba ifite ubushobozi bwo guhangana n'imodoka zirinzwe n'indege, byatumye iba imwe mu ntwaro zifite uruhare rukomeye mu ntambara zo mu kinyejana cya 21 n'ikoranabuhanga rya GPS. Ni intwaro ifatwa nk'inkingi y'ingenzi mu kugaba ibitero byihuse kandi byizewe, ibikorwa byo kurinda imbibi no gutabara ahandi. Ni intwaro ifata nk'icyitegererezo cy'ubuhanga bw'ikirere muri iki kinyejana. Izi ntwaro zigaragaza uko isi ihinduka mu birebana n'intambara. Haravugwa ko igihe kiri imbere intambara zizajya zirwanwa n'ikoranabuhanga, drones na missiles zifite ubwenge, aho umubare w'ingabo utazongera kuba intwaro y'ibanze, mu gihe ibihugu bikomeye bikomeje gushora imari mu ntwaro zigezweho. Ikibazo cy'umutekano w'isi kirushaho gukomera, bityo ubufatanye mpuzamahanga no kugabanya gukoresha izi ntwaro bishobora kuzaba amahitamo meza yo kubungabunga amahoro arambye. Ese wowe muri izi ntwaro ni iyihe igutunguye? Duhurire muri comment.